Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asibone la ukuthi siphetheni. Sinomdwebo la engasheshe ngiqagele iqala kunawe. Sine trapezoid yethu la. Angithemba ukuthi mhlambe nawe uthe nje ubuka umdwebo wethu wabona hayi sikhuluma ngetrapezoid yethu la ngoba uyabona ukuthi kunemiqa emibili lapha ngezansi naphezulu njani eparallel. Ngakho sengibhalile lapha ukuthi sine trapezoid yethu. Kuyo le trapezoid yethu ke naku umugqa wethu ke la ngezansi siphiwa ukuthi ungu6 sifuna ukwazi area yakhona ngakho sizoyibala kanje sithatha ibase yethu sithi times height height yethu siphiwe kwathiwa ubani ngu3 lo ngubhale lapha phezulu 12 base uthanda phela ungasufaka imigqa yakho nje amachashaza ambalwa azokukhumbuza ukuthi ungathuswa umdwebo lo mdwebo bangasu ubhale noma udwebo ngokuphelela ungavela into isithombe nje osijwayele kakhulu sino 3 sithe 6 times 3 u2 wethu singathini u2 times 3 ngoba yini ngoba siyazi ukuthi uma iphelele i-base lapha kuyafana phela nangezansi ngithi nakhona kuthiwa uparallel kungafana nokuthi phela nakhona kuzoba njani kuzoba u2 abathathu akonje sengibhala sengifaka sengiqhakazisa isikhala lesi singaphakathi nendawo sokuzikhumbuza nje ukuthi le trapezoid esikhuluma ngayo ezansi uma ukuthi u6 lapha phezulu kwathiwa u2 kusho ukuthi singaphinda kathathu ikhala zethu siqhamise singaqhamisa nalesi singenele nalesi singenelwe endabeni yokuthi nje kungaba u2 abathathu mhlawumbe bangavala wona lo mdwebo wethu asibone ukuthi uma kuyiqiniso ke sesinazo inombolo zethu kumele sihlanganise kubukeka ngathi kuzoba nje umsebenzi ulula kakhulu ukuthi sithole i-area yethu yale trapezoid yethu uyabona ukuthi la ngaphakathi ngiyaphunyelwa ama triangle nje engwacupisile nje engiwabone nje ngehlo nje le kude ngiyabona ingakho sengiwaqhamisa la ngaphakathi ama area yethu ama area ncase ama triangle yethu nje siwatholayo asibona ukuthi uma sesihlanganisa ke sesithi ukubala ke le nombolo lezi sinazo sizophumelwa ngubani noma sothola bani simele sikuhlanganise lokhu angithi sino 6 times 3 sibe no 2 times 3 base kuhlanganisa lokhu sithi divided by 2 wethu suthathapi esuthatha nanku lapha phezulu u2 wethu noma u2 wethu ukuthini sithi usikudivide kabili ngobani uma sesiphelele isikhala sethu somele sikuthathe kube kubili ukuhlangene asibona ukuthi u6 wami bangithi ngophinda kathathu noma sengigeqisa sengithi u6 plus 2 wami uzongipha uzongipha u8 angithi base ngithi times 3 ngoba uyawubona ukuthi u6 no2 vele ubuzothi times 3 behlukene ngakho ngaphinde ngigoqe kanje ngithi 2 ngalapha konke lokhu bangithanda ngithi times 3 kuya ngawe ukuthi yini ezokusiza ukuthi ufinyelele kwinamba ngokukhulu ukusheshsha noma ekuhlanganiseni le nombolo times ngokukhulu ukusheshsha nanokuthi mhlambe unusebenzisa yipi indlela yakho yokusheshsha nje ubala uhlanganise inombolo zakho uyabona la sino 6 plus 2 phezulu divided by 2 base sathi times 3 wethu ungakubala nje ngokukhulu ukusheshsha lokho ukubona ukuthi kuzokuphumela noma uzophunyelwa ngubani asithi ngapha kunomugqa wethu mhlambe esibe sidwebo omunye umugqa nje uzoba parallel sithi sine triangle nje fini evesene yavumbuka khona lapha nendawo angithembe iyacaca noma iyavela kahle nje uthi ngizama ukuyiqhamisa esimningi kakhulu imbala esinayo la ngithembe akukudidi esinako la singahlanganisa njengani manje la sithi 18 ngalapha sithi 6 okusho ukuthi sino 18 plus 6 osipha ba osipha u18 plus 6 divided by 2 sekukonke kusipha bani u12 sama ukugoqa nje sibale ngokukhulu ukusheshsha uyabona ukuthi kulula kanjani sigoqa u12 wethu lapha ukufinyelela kwi-area yani ye trapezoid